Kabon kong ngai ngu yo beli perlobi ya ke baula ai ngakum kini kapor ya kaban wan haki screen ki chong phi mentah bat ka ba mentah ngakwa ban hikai phi kumno ban pule mai bible yo le se don pedeng chong phi ki bam patip kumno ban pule bible te kini ke video kalong tang ya kitu ki patip kumno ban puli ya ke bible kamde ya kitu ki palatip andre ya ki patip bat kumno ban puli ya ke bible khnang ban sngau thu bahaya ka yo le se manta ke sngi pi puli na Matius lenong ke banang kong bat la shai ke sngi pat pi puli na Matius lenong ke ba Henry kumta te phim sngau thu bahaya ketu ke kitab namar ke bible ke longkum ke story lada larangi pule nadu ke ba stang jong ketu ke kitab bat hadu ban dekut ngi kham sngau thu bah bani sngau thu shai bahaya ketu ke kitab dua pule kumne perlobi haba pi pule nadu ke pestang jong ke kitab nadu lenong ke banengkong yo resi pi pule Matius pule nadu ke nengkong ke lenong ke banengkong bat hadu bandekut pule du nengkong wa arwalai basau bat kumta ter hadu bandekut khnang bapin kham sngau thu ba ya ketu ka kentien ke ba pi pule bat ya ketu ke kitab ke ba pi pule khnang bapin kham shai bat pin sngau thu ba ya ka namala dangi mentang pule hau Matius lenong ke ba Henry pale shai pat ngapule Matius lenong ke ba nengkong kamut ba ngam sngau thu ya kata kajing pule ke jonga namar ngala tip ya ke ba khle hende ke ba syapok pat ngam tip de yang ta habangi pule nadu nengkong pat hadu bandekut kena bangin kham syai ba ya ketu ke bangi ngi pule pat ya ketu ke kitab tang kata ngakwa ban ong sepi perlok ban hikai pi to ble kur khui pi we pe we ki bape ya kini ke video barun kur khui pi ha kenu ko banta wala ke jing imu jong pi shiru bom jukut amen.